салом алейкум, мегзарем бо ҳамроҳи шумо ба машқи 416 ва дар машқи 416 гуфта шудааст, ки дар раванди реаксияи альфа-кӯҳиш магний кадом элемент дар инҷо оварда шудааст, ҳосил мешавад. Хуб, менависем 416 ва реаксияи термоядроӣ оварда шудааст. Мо гуфтем, ки агар альфа-кӯҳӣ шавад, чӣ рӯй медиҳад? Элементи мо ба ду катакча ба ақиб ҳаракат мекунад, яъне ки рақами тартибияш ду маротиба кам мешавад, яъне ки минус мекунем ду бор. Ва бетар аст бояд бошад, агар мо як катакча ба пеш чӣ кор мекунем? Ҳаракат мекунем. Ва дар ин ҷо реаксия оварда шудааст. Агар бинед, магний мешавад 25, 12. Хуб, дар ин ҷо бошад х менависем, ау z ҷамъи ҳели ва 2,4. Хуб, дар ин ҷо мо истифода мебарем аз сарфаи қонуни масса, яъне ки аз қонуни нигаҳдории масса дурусттараш гӯем, яъне ки бояд аз тарафи чап, ин ҷо тарафи чап аст ва ин ҷо тарафи рост аст. Бояд миқдори массаи элементҳо ҳам аз тарафи чап ва ҳам аз тарафи рост бояд чӣ бошанд? Баробар бошанд. Ва инчунин бояд адади протонҳои онҳо низ чӣ бошад? Якхела бошад. Ва менависем дар ин ҷо 25 бояд баробар шавад ба чӣ? Ба а ҷамъи 4. Ва аз ин ҷо агар мо а-ро ёбем, ин мешавад чанд? 21. Ва агар z-ро ёбем, z мешавад 12 минуси 2, ин мешавад 10. Хуб, элементи мо аст 21 10. Хуб, z баробари 10 ва а баробари чанд мешавад? 21 мешавад. Ва ин ҷавоби а ҳаст. Ҷавоби а-ро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Ва бо чунин тарз бисёри ин машқҳое ки бо чунин реаксия дода шудааст, мо метавонем ки чӣ кор кунем? Ҳал кунем. Мегузарем ба машқи 417. Дар рафти кадом реаксия уран ҳосил мешавад? Хуб, боз аз чунин қоидаҳо истифода мебарем ва мебинем, ки дар ин ҷо дар реаксияи а, яъне ки аз 238 дар ин ҷо 238 мешавад а, ва дар ин ҷо 93 аст ва дар ин ҷо бояд 92 бошад. 92 ҷамъи 1 мешавад 93. Ва танҳо дар реаксияи а мо метавонем ки чӣ кор кунем? Уранро ҳосил кунем. Ва ҷавоби а-ро дар ин ҷо низ интихоб мекунем. Масалан мебинем, ки дар ин ҷо мо наметавонем уран 238-92-ро чӣ кор кунем? Ҳосил кунем. Яъне ки 231 дар ин ҷо 231 аст аз тарафи чап ва аз тарафи рост бояд чанд бошад? 227 бояд а бошад. Вале уран дорои аи 238 мебошад ва за ин сабаб дигар реаксияҳо чӣ ҳастанд? Хато ҳастанд барои ҳосил намудани урани 238 92. Ва танҳо ҷавоби а ба мо дуруст мебарояд. Мегузарем ба машқи 418 ва мебинем дар раванди реаксияи бета-кӯҳиши магний бо реаксияи додашуда кадом элемент ҳосил мешавад? Хуб, бинед, аз тарафи чап а баробари 25 аст ва аз тарафи рост низ бояд а баробари 25 бошад, чунки дар ин ҷо аз бета-кӯҳиш ин ба 0 баробар аст аҳаш. Ва аз ҳамин сабаб а баробари 25 мешавад ва z баробари бояд 13 шавад. 13 минус 1 ин мешавад 12. 12 баробари 12. Хуб, z-и мо 12 аст ва аи мо чанд аст? Мебахшед, z-и мо 13 аст ва аи мо бошад агар 25 аст ва ин мешавад ҷавоби а, яъне ки алюминий. Хуб, ва ҷавоби а-ро дар мисоли 418 интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 419. Дар раванди реаксияи гамма-кӯҳиши магний кадом элемент ҳосил мешавад? Хуб, мебинем дар ин ҷо 0 ҳаст, дар ин ҷо низ 0 ҳаст ва ау z а баробари 24 мешавад ва z баробари чанд мешавад? 12. Ва дар ин ҷо мо меёбем, хуб, магний ҳосил мешавад. Хуб, z баробари 12, а баробари чанд? Баробари 24. Ва ҷавоби д-ро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 420. Дар раванди реаксияи чунин кадом элемент ҳосил мешавад? Хуб, аз тарафи чап 238 ва аз тарафи рост бояд а баробари 237 бошад. 237 ҷамъи 1 мешавад 238. Хуб, мо гуфтем аз тарафи рост а баробари 237
خب ما در اینجا داریم و در اینجا داریم و اکنون z رو میبینیم. z به چند برابر است؟ z برابر 91 می شود. 91 جمع 1 92 و جواب ما b هست، یعنی که پاوادی حاصل می شود. خب در اینجا اگر 92 رو مونیم اگر این 93 می شود و قانون نگهداری ماسا وایرون می شود. از این سبب این جواب b است. 91 رو اگر مونیم z رو 92 می شود و 237 رو مونیم اگر با جای 238 می شود و جواب b رو در اینجا چیکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم، میگذاریم با مشق 421. در نتیجه ریاکسیون چنین آورده شده کدام الیمنت حاصل می شود؟ خب از طرف چپ 238 است و از طرف راست نیست باید 238 شود، چون که در اینجا 9 هست و به جای z باشد اگر باید 93 باشد. خب 93 238 در اینجا جواب A هست. اگر بینیم در 421 این باشد اگر نیپتونی، یعنی که نیپتونی حاصل می شود. جواب A رو با همراه شما چیکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم، میگذاریم با مشق 422 و در این مشق گفته شده است که در نتیجه ریاکسیون چنین آورده شده کدام الیمنت حاصل می شود؟ خب از طرف چپ 238 است، باید از طرف راست نیز باید 238 باشد. شما میدونید برای چی؟ و z باید با 91 برابر باشد، چون که 91 جمع 1 این پوزیترون است 91 جمع 1 92 می شود و باید 238 باشد، این می شود پاوادی. اگر خطا نکنم این می شود پاوادی و جواب چی رو انتخاب میکنیم؟ بی رو در اینجا انتخاب میکنیم. جواب بی هست و میگذاریم با مشق 423. در روند ریاکسیون چنین آورده شده پروتونی حاصل کردن از یادروی نیپتونی کدام ذره خارج شد؟ خب اگر باز بینیم اگر این ذرهچه رو با ذره میگیریم در اینجا و آ رو حساب میکنیم، آ باید نول باشد. خب و z برابر مینوس 1 باشد و این کوهشی چی می باشد؟ بتا کوهش می باشد در مشق 423 و بتا کوهش باشد اگر تو چنین رمز اشاره کرده می شود و جواب دی رو چیکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم، یعنی که بتا کوهش می شود. میگذاریم با مشق 424. در روند ریاکسیون چنین آورده شده کدام ذره خارج شد؟ ببینید که از طرف چپ با 9 برابر می شود از طرف راست باشد اگر تنها در اینجا 8 است و یک دیگر با لازم است که با 9 برابر شود. 9 برابر 9 می شود. خب در اینجا 1 است و در اینجا باشد اگر 3 جمع 1 4 در اینجا 4 و باید در اینجا 0 باشد و این می شود کوشش چی؟ نیترون و یکی نیترون چی می کند؟ خارج می شود در اینجا. درستش بگویم که نیترون خارج می شود. خب و این جوابی کدامش؟ جوابی سی است. میگذاریم با مشق 425. در روند ریاکسیون آورده شده کدام ذره جدا شد؟ در اینجا اگر ما بینیم این 26 می شود و از 26 22 رو اگر گیریم اگر 4 می شود برابر 4 است و در اینجا تنها د برابر 4 است، یعنی که آهش و میدونیم که الکای زدش برابر چند می شود؟ برابر 2 و جواب دی رو با همراه شما انتخاب میکنیم. ما در مشق یقین نیستم ولی ما میتونیم که تست حل کنیم. میگذاریم با مشق 426. در نتیجه ریاکسیون آورده شده کدام الیمنت حاصل می شود؟ خب میبینیم 258 باید آ برابر 257 باشد اگر در اینجا تنها واریانت آ دوروی آی برابر 257 یعنی که ماسه رقمی الیمنت و 257 برابر است و تنها ما جواب آ رو چیکار میکنیم؟ در اینجا انتخاب میکنیم. جواب آ رو انتخاب میکنیم و میگذاریم با مشق 427 با همراه شما. این رو همش رو میتوانید که در کالا چیکار کنید؟ حساب کنید. در نتیجه ریاکسیون آورده شده کدام الیمنت حاصل می شود؟ خب در اینجا 258 است، باید آی مو نیز برابر 258 باشد و در اینجا دو واریانت جواب 258 هستند و باید اکنون ما زد رو انیخ کنیم. در اینجا 102 و در اینجا 100 زد چند برابر می شود؟ و زد مو برابر می شود با 102. 102 مینوس 1 می شود 101. 101 برابر 101. خب و این جواب نوبلی است و واریانت بی رو چیکار میکنیم؟ در 427 انتخاب میکنیم، یعنی که جواب ما جواب بی هست. میگذاریم با مشق 428. خب
дар натиҷаи кадом коҳиши радиоактивӣ ядрои уран ба ядрои изотопи нептунӣ мубаддал мешавад? Хоб мо гуфтем, ки агар альфа коҳиш бошад, агар ду катакча ақиб меравем ва агар бета коҳиш бошад, агар як катакча чӣ кор мекунем? Ба пеш ҳаракат мекунем. Ва дар ин ҷо бинед, ки аз 92 ба 93 ҷаҳиш кардааст элементи мо ва мо медонем, ки ин ҷаҳиш чӣ аст? Яъне ки коҳиши электронӣ ҳаст ва мо ҷавоби А-ро дар машқи 428 қабул мекунем, чунки мо як катакча пеш рафтем аз 92 ба 93 ва ҷавоби А-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 429. ҳангоми бета коҳиш изотопи сур ба кадом элемент мубаддал мешавад? Яъне ки боз мо як катакча чӣ кор мекунем? Пеш меравем, аз 82 ба 83 меравем. Дар ин ҷо 83 танҳо 20 мод дорад ва ҷавоби С-ро бо ҳамроҳи шумо дар машқи 429 интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 430. ҳангоми бета коҳиш изотопи полоний ба кадом элемент мубаддал мешавад? Биёед ман инро плюс мемонам ва шумо самостоятельно ҳал мекунед ва дар коммент менависед. Мегузарем ба машқи 431. ҳангоми аз ядрои изотопи полоний хориҷ шудани протон кадом элемент ҳосил мешавад? Хуб, бинед, ки яъне ки аз полоний чӣ кор мекунад? Ҷудо мешавад. Яъне ки мо агар реаксияшро нависем, мешавад полоний 100 так полоний 210 мебахшед ва 84 дар ин ҷо ҳаст. Яъне ки чӣ кор мекунад? Полоний ҷудо мешавад ва як элементи дигар низ хориҷ мешавад. Боз мо ин элементро мемонем. Хоб, бинед, бояд дар ин ҷо бошад 209 ҷамъи 209 ҷамъи 1 210 мешавад ва 83 ҷамъи 1 баробар мешавад ба 84. ва меёбем 83 209-ро ва ин мешавад 20 мод. Ва ҷавоби Б-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 432. дар натиҷаи кадом коҳиши радиоактивӣ изотопи полоний ба изотопи субр мубаддал мешавад? Яъне бинед, ки мо ду катакча чӣ кор кардем? Ақиб рафтем, аз 84 ба 82 қадам гузоштаем, яъне ки ва ин танҳо мешавад коҳиши чӣ? Коҳиши альфа. ва ҷавоби А-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 433. дар машқи 433 гуфта шудааст, ки ҳангоми таъсири мутақобилаи гамма квантҳо бо модда позитрон ва зарраи ба он монанд ҳосил шуд. Ин реаксия чунин аст. дар натиҷаи реаксия кадом зарра ҳосил шуд? Хоб, ин реаксия индивидуалӣ мебошад. Бояд ин реаксияро шумо чӣ кор кунед? Аз ёд донед. Бояд инро танҳо аз ёд донед. Ин ба монанди дигар реаксияҳо нест ва инро бояд шумо танҳо чӣ кор кунед? Аз ёд донед. Яъне ки аз як чӣ гӯем? Аз як кванте ки масса надорад, чунин мешуморанд. Дар ин ҷо як чӣ кор мекунад? Ду заррача ҳосил мешавад. Яъне ки аз як нури без бемасса агар гӯем, ду заррачаи мутақобила, яъне ки зарядҳояшон мусбату манфӣ ҳосил мешавад. Яъне электрону позитрон ҳосил мешавад аз гамма квант. Ин бисёр важне аст. Бояд инро шумо фаҳмеду ва бояд донед. Яъне ки аз гамма квант ду заррача ҳосил мешавад. ва ин ҷавоби Б ҳаст. Дар 433 ҷавоби Б-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 434. ҳангоми бо зарраҳо афкандани нитроген протон хориҷ шуда изотопи карбон ҳосил шуд. Бо кадом зарраҳо нитроген афканда шуд? Хуб, мебинем, агар протон хориҷ шуда боз изотоп ҳосил гардад, яъне ки як ҷамъи 14 мешавад 15 ва ай мо бошад, агар ай заррачаи мо ба 1 баробар аст. Хуб, дар ин ҷо 14 низ аст ва 1 ҷамъи 6 7 аст ва ин мешавад нейтрон, яъне ки 1 0. Хуб, дар ин ҷо 1 аст. 1 ҷамъи 6 7 мешавад. 7 баробари 7 ва ин ҷавоб мешавад ҷавоби А. ҷавоби А-ро интихоб мекунем дар машқи 434 ва мегузарем ба машқи 435. реаксияи дурустро муайян кунед, ки ҳангоми бо альфа зарраҳо и гели бомбаброн кардани бор ба хориҷшавии нейтрон мегузарад. Хуб, мо бор ҷамъи гелӣ мешавад ва нейтрон низ хориҷ мешавад. Хуб, мебинем якумашро
جمع 11 می شود این 15. خب در اینجا نیز 15 هست و قانون نگهداری مصدری او شده است، یعنی که 15 برابر 15 می شود و 5 جمع 2 7 و در اینجا نیز 7 است. 7 جمع 0 7 می شود و جواب ما چی است در مشق 435؟ جوابی ا هست. دیگر ریاکسیون من باوری دارم که خطااند و میگذاریم به مشق 436. در مشق 436 آورده شده است که ریاکسیای درست رو معین کنید که هنگامی با الفا ذره ها بمبارون کردن آلومینی و خروجشوی پروتون میگذارد. خب یعنی که ما باید آلومینی جمعی گلی رو یابیم که با پروتون خارج میشد و یک الیمنت دیگه. خب میبینیم مقایسه میکنیم این ریاکسیون دو داشته رو با نگهداری قانونی ماسه 27 جمع 4 می شود 31 و در اینجا نیز 31 است و 13 جمع 2 می شود 15 و در اینجا نیز 15 است و ما جوابی در مشق 436 جوابی ا رو شکر میکنیم انتخاب میکنیم. من باوری دارم که در دیگر مشق نیست در دیگر ریاکسیون ها اگر با استفاده از قانونی ماسه استفاده برید و نگاه کنید یعنی که این ریاکسیون خطا میبرویند و میگذاریم با مشق 437. خب هنگامی با الفا ذره بمبارون کردن ایزوتوپ بور ایزوتوپ نیتروژن حاصل شد در رفت این ریاکسیون کدام ذره خارج شد. خب این رو میتوانید که خودتون بینید کدام ذره خارج می شود و میگذاریم با مشق 438 اونقدر قیمت نیست. هنگامی با نیترون ها بمبارون کردن نیتروژن ایزوتوپ کربن حاصل شد در نتیجه این ریاکسیون کدام ذره خارج شد. خب اگر با نیترون بمبارون کنیم نیتروژن رو در اینجا می شود 15 از طرف چپ و از طرف راست پشتگر 14 و یک دیگر میتیم و این می شود نیترون. خب و باز زد رو میبینیم زد باید برابر چند شود؟ زد نیز باید برابر یک شود. خب یعنی که ما داریم هم ا هم زد این پروتون می شود نه اینکه نیترون. اگر در اینجا 0 میشد با قانون نگهداری ماسه ما میتوانستیم بگوییم که نیترون حاصل میشود ولی در اینجا چی حاصل میشود؟ پروتون حاصل میشود. خب ما جواب سی رو با همراه شما در اینجا انتخاب میکنیم. میگذاریم با مشق 439. کدام الیمنت برای ریاکسیون چنین آورده شده داخل شد؟ میبینیم از طرف چپ 2 هست و از طرف راست پشتگر 3 هست. باید ا برابر 1 باشد. خب 3 برابر 3 می شود و زد برابر باید نیز 1 باشد و باز چی است؟ یعنی که پروتون یا هیدروژن است و جوابی ا رو در مشق 439 انتخاب میکنیم با همراه شما. میگذاریم با مشق 440. هنگامی با ذره ها افکندن آلومینی پروتون خارج شده است سیلیسی حاصل می شود. با کدام ذره ها آلومینی افکنده شد؟ یعنی که ما باید ذره با آلومینی افکنده شده رو یابیم یعنی که یک جمع سی می شود 31. خب در طرف راستی معادله و از طرف چپ باشدگر 4 می شود باید ما 4 تیم بعد ذره ما برابر 4 می شود و 31 می شود 4 جمع 27 31 می شود و این می شود گلی. خب یا نه باید این گلی شود. تک می بینیم 13 و یک جمع 14 این می شود چند؟ 15 و 15 مینوس 13 این می شود 2 و می شود هلی. جواب دی رو انتخاب میکنیم با همراه شما. میگذاریم با مشق 441. میگذاریم با مشق 441 و در مشق 441 گفته شده است که هنگامی با ذره ها بمبارون کردن آلومینی ایزوتوپ سیلیسی حاصل شد در نتیجه این ریاکسیون کدام ذره ها خارج شد. خب باز مثال پیشتره نمیدونم که از اوت این مثال میبرایتون ما چون مثال رو علاقه حل کردیم مثال چون که مانند مثال پیشتره بود میگذاریم با مشق 442 بسیاری مثال و همدیگر مانندن. هنگامی با نیترون ها افکندن الیمنت آورده شده پروتون خارج شده ایزوتوپ کربن حاصل شده رفت این ریاکسیون کدام الیمنت افکنده شد باید ما این الیمنت رو یابیم. خب می شود 14 جمع 1 15
ва 15 минус 1 мешавад 14. А баробари 14 ҳаст. 6 ҷамъи 1 7 мешавад ва z баробари 7 аст. Яъне ки мешавад нитроген ва ҷавоби C-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 443. дар машқи 443 агар бинем, боз чунин мисол аст ва ин мешавад ҷавобаш, агар хато накунам, 443 C мешавад. Яъне ки боз аз қонуни нигаҳдории масса агар истифода баред агар, бор ҳосил мешавад. Хуб, дар машқи 443 мегузарем ба машқи 444. дар раванди реаксияи термоядрӯӣ кадом зарра хориҷ мешавад? Яъне ки 2 ҷамъи 3 5 мешавад ва 5 минуси 4 1 мешавад. Яъне ки А баробари 1 мешавад дар ин ҷо. Хуб, ва 2 ҷамъи 2 мешавад 2, 2 баробари 2 дар ин ҷо мешавад 0. Яъне ки А баробари 1 аст ва Z баробари 0 аст ва ин мешавад чӣ? Нейтрон мешавад ва ҷавоби Аро дар ин ҷо мо ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Бисёр машқҳои осон ҳастанд. дар рафти реаксияи овардашуда кадом зарра ба реаксия дохил мешавад? аз тарафи рост пуштагар 4 ҷамъи 24 мешавад 28 ва 2 ҷамъи 11 мешавад 13. 28 минуси 27 мешавад 1 ва 13 минуси 11 мешавад 0. Яъне ки боз нейтрон. Ҷавоби Д-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 446. дар рафти реаксияи овардашуда кадом зарра хориҷ мешавад? Яъне ки 27 ҷамъи 1 мешавад 28, 28 минуси 24 мешавад 4, дар ин ҷо там 4 ба гели рабт дорад ва 13 ҷамъи 0 мешавад 13 ва 13 минуси 11 мешавад 2. ва ҷавоби Д-ро дар машқи 446 низ чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. ва мегузарем ба машқи 447 ва дар машқи 447 оварда шудааст ки чунин реаксияҳо мебошанд ва бояд мо чӣ кор кунем? Z-ро ёбем. Хуб, 4 ҷамъи 1 5 мешавад, 5 минуси 3 мешавад 2, А баробари 2 ҳаст ва дар ин ҷо танҳо ҷавоби B ба мо мувофиқат мекунад дар машқи 447 ва ҷавоби B-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. Яъне ки дар ин ҷо B мешавад ва мегузарем ба машқи 448. дар рафти реаксияи овардашуда кадом элемент ҳосил мешавад? Хуб, 27 ҷамъи 1 28 мешавад ва 28 минуси 4 мешавад 24. Хуб, дар ин ҷо танҳо 24 ин кадом элемент аст? Элементи натрий аст ва ҷавоби Д-ро дар ин ҷо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Дигар ҷавобҳо мутмаин бошед ки тавфиқ намегиранд ё хато ҳастанд. дар натиҷаи чунин реаксия овардашуда кадом элемент ҳосил мешавад? 258 ҳаст дар ин ҷо. 257 А баробари агар 257 бошад агар ҷамъ мекунем ба 1 мешавад 258 ва Z бояд 100 бошад. 100 ҷамъи 1 101 мешавад. Яъне ки 257 100. Хуб, 257 100 ва дар ин ҷо Ферми танҳо ба чунин миқдори масса ва протон чӣ кор мекунад? Мувофиқат мекунад. ва ҷавоби C-ро дар машқи 449 интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 450. чанд протон бояд дар реаксияи термоядрӯӣ бо ҳам пайваст намуд ки то мо дейтерийро, позитрон ва нейтрина ҳосил шавад? ва бинед дар ин ҷо агар мо бо реаксия нависем агар мо бояд пайваст кунем ки то ки дейтерий ҳосил шавад ва як позитрон ва нейтрон. Хуб, мо ин реаксияро нависта метавонем. Яъне ки 2 протонро агар ҷамъ кунем агар А баробари 2 мешавад. Хуб, ва дар ин ҷо мешавад 1. мо метавонем ки нависем. Хуб, чунин реаксия дорад 1 ҷамъи 1. ин баробар мешавад ба 2 ҷамъи чанд? Позитрон дар ин ҷо 1 мебошад ва ҷамъи нейтрина. Хуб, бинед 1 ин 2 мешавад. Дар ин ҷо 0 аст. Инро ҳисоб намекунем дар реаксия. Хуб, ва 1 мешавад 2 ва дар ин ҷо 1 дигар аст. 1 ҷамъи 1 мешавад 2. Хуб, ин 2 аст, ин 1 аст. 1 ҷамъи 1 2 ва чунин реаксия дорад. Яъне ки 2 протонро бояд мо чӣ кор кунем? Бо ҳам ҷамъ кунем ва ҷавоби C-ро дар ин ҷо чӣ кор мекунем? Дар машқи 450 интихоб мекунем.
мегузарем ба машқи 451. ҳангоми бо алифа зарраҳо афкандани мебахшед ҳангоми бо алифа зарраҳо афкандани Эйнштейни изотопи Менделеева ҳосил шуд. Дар рафти ин реаксия кадом зарра ҳосил шуд? Ин реаксия монанди мисолҳои пештар аст ва аз удаи мисол ман боварӣ дорам, ки мебарояд. Мегузарем ба машқи 452. Ҳангоми бо нейтронҳо бомбоборон кардани нитроген протон хориҷ мешавад. Дар натиҷаи ин реаксия кадом элемент ҳосил шуд? Хоб, мо дорем нитроген, яъне ки 14 ҷамъи нейтрон баробар шуд ба чӣ? хориҷ шуд, ҷамъ мешавад. 14 ҷамъи 1 мешавад 15, 15 минус 1 мешавад 14 ва дар инҷо 14 ҳаст. 7 ҷамъи 0 7 мешавад ва 6 ҷамъи 1 чанд мешавад? 7 мешавад ва 7 баробари 7 мешавад. Хоб 14 6 дорем ва ин чӣ мешавад? Карбон мешавад ва ҷавоби С-ро бо ҳамроҳи шумо дар инҷо мо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 453. ҳангоми бо протонҳо афкандани элементи X бо ҷудошавии позитрон изотопи карбон ҳосил шуд. Кадом элемент бо протонҳо нурборон шуд? Хоб, бо протонҳо мо як элемент дорем, X мегӯем. Хоб, A-ю Z. Хоб, ҷамъи протонҳо мешавад 1:1. Ин баробар мешавад ба чӣ? Ба позитрон ва ба карбон 6. хоб, ҷамъи 1 ин мешавад баробари 13 ҷамъи 0 аз ин ва Z ҷамъи 1 баробар мешавад ба 1 ҷамъи 6. ин мешавад баробари 7. Яъне ки Z-и мо мешавад 7 минус 1 мешавад 6 ва А-и мо бошад мешавад баробари 12. Яъне ки X-и мо аст 12.6 ва ин чӣ мешавад дар инҷо 453? яъне ки боз карбон аст. Хоб, яъне ки ҷавоби С аст. Ҷавоби С-ро мо ба ҳамроҳи шумо дар инҷо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 454. дар натиҷаи реаксияи термоядроии пайвастшавии дейтерий ва тритий нейтрон ҳосил шуд. Дар рафти ин реаксия кадом зарра ҳосил шуд? Хоб, 2 ҷамъи 3 мешавад 5, 5 минус 1 4. ин ҳелий мебошад. Хоб, адади А баробари 4 танҳо дар ҳелий дар ин мисол туғрӣ мегирад ва ҷавоби Б-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. дар инҷо Б ва машқи 455. дар рафти реаксияи чунин овардашуда кадом элемент ҳосил мешавад? 27 ҷамъи 1 28 мешавад ва А баробари 28 минус 3 мешавад 25. А баробари 25 аст ва натрийро мо бо шумо интихоб мекунем. 456 машқ. Мегузарем ба 456. кадом элемент дар рафти реаксия овардашуда бо дейтерий пайваст мешавад? Хоб, ман боварӣ дорам, ки ин машқро иҷро карда метавонед ва мегузарем ба машқи навбатӣ, яъне ки машқи охирон аст дар инҷо. дар натиҷаи реаксияи овардашуда ядрои изотопи кадом элемент ҳосил мешавад? Хоб, 2 ҷамъи 1 мешавад 3 ва А баробари 3 аст дар инҷо. Хоб, 1 ҷамъи 1 баробари 2 аст ва Z баробари чанд аст? Дар инҷо баробари 2 аст. Яъне ки элементи мо иборат аст аз 3 массаи 3 дорад ва протонаш бустагар баробари 2 аст ва дар инҷо изотопи ҳелий аст. яъне ки изотопи ҳелий мо гуфта будем изотопи чӣ ҳастанд? хоб, яъне ки изотопи ҳелий аст ва ҷавоби Д-ро дар машқи 457 интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. ва дар ҳамин ҷо мо дарси худро ба охир мерасонем. Хайр, то дарсҳои оянда.